lagi bersama Tanggala TV ya. Hari ini kita lagi kembali berada di Pandanan ya, dalam rangka mengerampung kedong pemakaman almarhumah Magdalena Rusek dan atau Nenek Rikar dan almarhum Argentinus Rantebalik ya, di Pandanan Buntok di sini. Oke, hari ini hari mengerampung kedong ya, atau kerbau yang akan dikurbankan atau dipotong akan dikumpulkan di halaman duka hari ini ya. Sudah banyak di dalam. Oke. Iya. Rabanya ni nak sebentar. Tak ni pasti ini kita dulu. Bos dia tu. Esok. Kan dia nak ke mana? Ini kan mau jalan ni. Gas ya tak jauh mani jauh belalan. Nah, Tanggala TV yang ya. Pendenderi bagali ko tu. Paling tidak masalah ni. Pendenderi nala eta tu. Iya. Baik betul sombong. Kalau ini tak masalah lah. Saya siap wabarakatuh pilot. Wah? Ada dompet nak kok lu. Pesan. Melurukan lah. Lu mengkendek. Lobangan dia nomor. Ya. Dahil po ba bisa dito pero patar-taran din ko eh. Pengelola ini nak kota pira di sini. Ina mo na rin nito panda yung. Oh pemerin, alat kerja mana soal rajung? Jogo pemerin. Yang tu kedong tak beri pertama sama alana hula ki sedang toro jimpelor noksik diselamatkan dulu sama tahu manin nasanggap Ya to kamu tuh dong lan pakai tu den baju kos di bengkomi pakai supaya ditandai. Na
Naya tubo ngalo. Naya ti panda. Kundi kedu ko lagi lagi. Terputar di kerbau. Rambana sa men may tayo ko des tumen tumanaran-aran na yato maliran na kung iparu kay tinatay pinanagis alimay. Wah, merok ketuk di pukul siang mo. Yo, may yang may daw. Tulong mo kami. Wala, merok kami nomor daw mo. Kita dulu foto coba. Awas. Jadi kamera sih di kupat ya. Tunggu urutan dong. Betul kamu pengen penuh di kolumi supaya na sa ari itu may tahu. Alam mo kami. Nasa taon ko alam mapalimbog tinamor ako ke tayo penuh di kolumi. Ayo para mo to.
Kita ngopi dulu. Sabi lang ko, Bapak Pastor, Ibu Pendeta, Pak Imam, Dewan Saksi, sabi lang ko pemerintah, sabi lang ko kita dito masalah sa mga volante kaya pamasusan. Kutemo, nagiyumadagta kumwa, yata ito ko kinalona hindi indo siya sure. Lagi soro na ko ito paringit. Bakit ito ito sa nakalua ito ka na sila parang. Napilang sa ito na mga anak. Sama Tudemo na kisoro
Dolphin. Tabe lako kamunin po dia tangku. Ladi pamulay mo te di ko ang rambun terong na yate lana salurun mo kakangku mo marumbun. Ya. Ta tiro mo solanasang kabenda nangki sola to parenge lasusi moto saya lakona ke langki irinding hila da naya tu to karua pantan takda la situlah riki sola nasang naden hikmana lakuang pusara tondok siap pombongan ngalaku kuang lasumbungan nak kuduk na tompo sarong kalua na te tondok tom si kambi tambah ni baka masero pindan na te mahali ko ditarik belan na nalabi te alo to temo te kula to ngarasan lananay to sanda karua to gana si aparan laung pasinan ni na te may terong maabulwalo karambaw maksong gabisara benda mo te turenge kapatulakan laung tulak keputusan na to parenge nata na bisa diganggu gugat dari mangka mo kang sipak kada to sanda karua na utuskan sole sene renge laung pilay lang sa terong mabulualo karambaw masonggo bisara tulama do mawa lama tetuk do tilangi lana bamba pasuan bani tanda kasih na kumua na bisa ditukar lalu terong ladi bamba doke yang mau tu parepe tulak palakayan na ambong sumule la karudusan tak mau bisa dibuka itu jadi lagi petanda mau teterong tula si batu siele lama do mawa lama kundai do tilangi laun nido talando nasangka layuk na tedan dan palelean dan di kadek mai tu pun utwe ti na di bungkaran ni lalan
pa na mo sila ito barra na polo hindi na siya minto anak di tampagayang buong sudikon do tarapang solamente tarok bulan na lolos manik na tunak turiang na nabati dan natipun na inde daw nenek solambet kumaya te puduk tua ya mola terong napilay lang sa temay anak na dadian bong sunakianakan tu lama dodo mawa lama tetuk do tilangi la digente parepe bambay do pela ba misuamo komito parenge na samboy ma tondo o ya mo melona to ke mangodo siapin parenge ta bisa bayar kerja langsung yan na to matua mo lama peso ko ngamira Poloren malik ko nini Poloren anak siya silut tomate malik ko nini Bapak Loren ya to Ambon lakar urusan kay may nalibang padoke benin beto na bambay doke Masruruk jalankan tugas sampai bos oh emang murah na apa kali itu Bamba nih. Tulang palak kalian. Ya tulang bambay dok itu patulak keduka ya pak tulang pataro. Ahora te ves nanti na lagi balik ke sana. Ada arah ya. Manda kontula kepala akayan dulu mulang ada lempo bungar. Nomor 2, nomor 3 tu le. Nomor apa? 5 ya tobongan. Kiro banget nih. Dengki mani jomai Pak Bana Lembong
Salangan kurapak na kuli-kuli rara, turampo lantai pak palimbongan terong mahulo alok. Terutama jomay tondok tu biasa di nang karang balian. Apa nolay mo pembongang kalua na to batang penanian. Umua yan dalam buntao. Tak nama adin balian launay lolok na sangka. Bisa din. Tapi tak nama adin mesabuh mawa. Tapi menikmati tak nama bela nali balian. Dibela ya. Kewat tunna. Ya kumua kupekutanan lah ko. Kemai tomatuan ki. Kupamatung marin natat balian tu bisa boy ma. Alasan na nagkuhan tumatuayan tu balian pangka katolino rin. Talungalo mangka na dibila na tu balian mo. Dari iya tu pakai memala ng panggaragan na yung pumatua. Yang mo to na bisa din balian lambung tao tetapi tak nama adin na lolok na sangka nang pudo dia. Jadi bayar tu jelaskanlah kalau kita balilembang di terutama tu dinai sampai balian. Jadi yang lambung tao tak tandai moto tak nama adin sa rumah tu balian lambung tao. Panggar katolino. Dari bayar moto yang nama mau di nomoroi situ matuan dan terong terakhir pasapa odako Bapak Loren. Nomoroi ini, nomoroi nasan ni. Oh, nangla di teken ni. Di teken ni sabayan di sana mafalimbong terong. Dinaing po pelindro itu terong naria rebongan dini. Pindah tu nala rebongan dini itu nang den noko. Yung balaran nampak. Yang mau di po pelindro to. Lamang rambut terong. Susinuka kamu tomak pare. Tomak palak. Yan naman ka ni palimbong tetelong nasorong mo ang pusara araw ko ni si Parang Ambe. Jadi yan na din paremi na kande tamo ng pusara lamikuan, tondok lamikuan sabat telong na mo yung tondok. Supaya diulang asam tapi besok tinggi mo rebongan din ito nanyalan ko ito mateken ni kumuinda patuan te disorong mo lang katondo ko to. Ya, bersemangat waktu di sorong lampu kami. Ya tulah cara nomor itu dong. Lagi pamula yo may anak lodoran na batu siya siluna. Jadi kami keputanan kumain na terote. Naman din nomor itu, ako din nomor itu separamin na tanda tertib. Jadi pamula yo may anak lodoran na siya loko atau siluna tekilupido. Ya, tapos ulang yung may doon kapalikan lo.
Surari. Sekretaris nasional itu. Terong na Ricar. Tot nanti itu. 05 betul lah. Terong na Jepon coba. Ya bro, nomor 7. Ini kok bentar Jepon. Nomor 7 untuk terong na Jepon. Mas, Mas. Terong na Willy. Hindi terong na Willy nomor 8. Terong na Willy. Mana? Adem, mana Adem? Adem. Mana terong Adem? Adem bikin bawang, terong ni. Oh, Tamburo yang mapalitan na diyan. Nomor. Sama. Darah. Terong na Adel karena yung pangku dako panipod di nomor na kadet. Jadi lagi kami dulu to, dako pa naman di nomor. Ya, tolong tuh Pak Naya supaya ditulis nomor terong ini teman-teman di nomor. Nomor 9 kadet terong na Adel. Apa nomornya apa 9? 9. Kosong 9 terong na kadet terong na Adel. Terong na pa Mama Willy. Hindi ba yung hingin nomor 10? Terong na Mama Willy. Dem kami sa terong na Willy of 6 tapi yung siapa kandang paling yung kami nomor na dolo to. Oh, hindi siya. Beli nomor to. Nomor na terong na Willy to. Of 6 yung kandang paling yung kami dolo to. Alam kami nomor sa promisa sa proto. Bisa berjalita kan? Yang mereka Sumatera. Silakan terus berjalan kita. Dan ada Sumatera. Bisa berjalita. Bisa pa terong apa Willy? Dapat kami tu pengenalan tu terong na Willy siapa ni nomor? Oh, ada Paldi. Oh, yang betul yo. 12. Terong na siya ni Yaya. Hindi siya. Nomor berarti ko nomor 13. Nomor 14 di Pelor. Tadi bisa dipatas oleh Matakuki. Nomor 15
Ya, pero apa? Nomor Sela. Nomor 13, 14, 16. Di pelo nomor 4. Ya, 16. Nomor Sela. Ya, Pak bisa nomor 17. Ya 17. Pero Bapak saya kaya to. Lira. Minta maaf. Kita mo. Nomor 18, pero na Papa Sela. Nomor 18, pero Papa Sela. Pero na siya netian. Mari kemudian naik kutumu. Pengar. 20 pero na bati. Pero na bati saya may kampung. Ini kampung. Nomor 22. Wah, nomor kali. Nomor 23. Itu nomor siapa? 23. Nomor 24, Rona Bapak Isman. Rona Bapak Reni nomor 25. Oh iya Pak. Rona Bapak Isman nomor 26.
Hindi tayo konti. Tinungan na siya ni Kevin, nomor 2. Tinungan na siya ni Osa, minta maaf. Tinungan na siya ni Osa. Na may randan batu. Hindi tayo konti. Tinungan na siya ni Mika kalau may sangala. Sembilan, tinong siya namin kalau may sangala. Hindi tinong te. Tinong na Bati Osolik nomor 30. Hindi tinong te. Tinong na Bati Safety do may rantido. 31. Pero na ba Evergi do may rantido? Sang ada suntik. Hindi tayo konti. Bati na Iglesia. Hindi tayo konti. Tedong na Bati Hongkuna. Damay tanete. Dempar katutan na din muray. Dempar terong tayo panarampo. Okay ba man ito? Terong na siya Mama Sari yung may karangan. Nomor 35. Nandito ka doon, Joel. Jopa. Ayo kaburo ya. 35, 36. Tampuroya nomor 36. Nomor apa Kadir? Oh, ini pun masih kecil ya. Dari kanina tayo pa nanisakay ito tulong takaan. Pero wala siya nilusa numerang tenyo. Ano na ba nilusa numerang tenyo? Nomor 3 niya to lah. Kita kesana nomor 3 nila. Berah. Dia perlu komite ito malah tayo pa naninamor ito pang kami ini. Oke, ke foto ya. 1, 2, maju. Salam. Oke. 1, 2. Oke, Pak Jimmy. Wah. Nomor 1 Nina. Oke, baik. Parepe terong narika. Ya to nomor 2 Nina, tedong na iya ya.
Nomor apa? Tiga bisa. Tiga pira Pak. Tiga pira. Tiga tujuh. Dem pamisa tapi tidak di bayang mai si manis tidak mana Jepon nomor 37. Siya mura tu makanan sasya pun ina mulai. Naik sorok sudah lah to. Lempa bisa saya penarapo yung may meron na siya bati na rumpang. Nomor 38 to. Bati na rumpang. Bersama tu pengertian kasalan asam na makin kami usia tu usang siya na mo itong atau temo may isoro ako tumpanan. Coba ini siap. Tak bertaulan malay tayo. Sabar ako ni. Barang ako paines, kay bayra ka. Supaya ni tandai dako tu labinay tama tu to si to ite may ulang na telong la hindi bidyong to bala yung balatelong yung manemetak pa sulit yung may langsung mengangkai ya tula dolo dako ya to parepe namane bunga na dua namane tulang palakayan namane karudusan namane todi namane pudung sule namane pangloli namane sabaw
Sino magpapihing tayo ni? Ito lang awal-awal pa ito. Ito gerbongnya Willy itu. Iya. Man. Justru ganteng itu kalau gerbong dikasih itu. Nah, ganteng. Mau makan pokok? Sudah Mi. Sudah. Ada Mi tadi. Dah mau bari dah, weh. Oh, Iya, betul masak. Ay, may pokok no. Makan. Pot. Oke. terima kasih. Oke. Ay, medyo matol. Ada pop. Kok ano? Oh, sasa. Ito ang mga apa? Doon ng kaso. Laban ka nga. Sampai semua nih kami pertama itu orang tak ada kok. Mana ada siapa kok? Ini suka tu. Kan boleh. Mama Rinas, namanya pemain Mama Daphne, namanya pemain Tetes. Dalam pegawai kepala
Hindi mo kami, Mama Rina at Mama Daphne. Mama Anggi. Ini daging. Apakah ini ya? Ini ada Toraja.
Ada yang berdekorin. Mungkin kan? Bukan itu anu. Lente ka to. Kasuge. Kasuge na. Bisa ra Pak Komin na sementara tu pengupaya kumakain. Iya. Kami mereka. Iya, sama. Pengurungan. Lagi. Kita oleh tontong dengan tabe. Rokok panglisuan rarak nate pangrampunan terong. Mesiman diong te bombong bulawan na Pak Palimbongan Karambau Mak Songgo Bisara. Iko tabe lakoto parenge solamente usang ngayokana. Tabe lako Bapak Pastor solamente usang ngayokana. Tabe lako Mak Parenta si solamente jajaran. Ito yan kada turo Tosan tatarua kan nak siaparan bendan lami tambah turun utunan lang lami ongli to tibantuk lawang bilya biluan tempo apa na bidang 32 temai terong mak bulu alu Karambau Mak Songgo Bisara
Teterong lana posonda mali toma raputan lang lako indo to mendadian na sola sile to barana. Apalagu kuwa garra ka akate to maparektan nun indira ka akate to matitiang kala. Apabila na nadulutekin na atau sanda karuan atau rotak bana atau gana siaparan angku laben dan laus sumbungan puduk na to dikasih datu to dikatumpak apu lembang lan telepongan tondok adoro jomai ke maadin ni tabe papa altra male papa memai budak aku pekutanan tarapa mo tagaronto ite tanan ampasa tamuan la dipamintin tanah saririmna tudinay yung pasitam mo mintu rupan na terong mga bulualo karang mau maasong ko bisara